الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك العلام القدوس السلام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، ورضي لنا دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود حق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنة واهتدى واستقام، ومن أحدث في أمره هذا ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna rin hakatan mga kiaulungan kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, hitukbar sing kita niyo impagsarang sukul kaniya, sin sa taud-taud, pamudji, iwan amuin, panangliti, pamahasut ci mahatinggi Allah, sarta hitukbar sing kita niyo insalawat iwan salam, papanghu na tu pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kamaasan, palanggungan, katautay manghuran haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Harum ini insyaallah ta'ala lilayun sing kita niyo in pakarajaan atawakan parakala amu in biyay tak katu si Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amu na in pakarajaan sin pag-anyaya. In maba kubisarahon harum ini, amu in parakala ginisan sin pag-anyaya, amu in siyabut si Nabi na tu Muhammadun alaihi salatu wassalam, biya sin kiyawaita, kaya pagwa sin hambuok imam dakula, أخرج الإمام الطيالسي والإمام بزار بسند صحيح دين كان أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثة إن pag-anya yakuno long si Nabi sallallahu alayhi wasallam tu inginisan niya الظلم ثلاثة. Impanag na along si Nabi sallallahu alayhi wasallam, dhulmun la yagfiruhu Allah. Amo na yung pag-anyaya, di siya ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikarwa, wa dhulmun yagfiruhu, iwan sin pag-anyaya, ampunun da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatuniya, wa dhulmun la yatruku. Iwan sin pag-anyaya, di siya atawakan di siya hikawin, atawakan di siya katinggalan sin manusia. Buat malingkan mga palanggungan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, insuway siya mga yu kamaapan, din doon ha mga naanyaya niya. Ampa mga kamaasan, mga palanggungan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-anyaya ini, amuin tu ginisan siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, impanagnaan niya amo na yung pag-anyaya di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-anyaya ri ampunon sin Allah ta'ala, fa amma alladhi la yagfiruhu fashirk. Yung pag-anyaya amo hindi ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pagsakuto hapag ibadatan tunggal kaniya. Karna yung pagsakuto atawakan yung pagsyirik hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, ini sa lagyo pag-anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna mga palanggungan haaga masin Allah,
Biya simbiyaita si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam impag-anyaya ini di siya ampunon sinallahu ta'ala bang imano siya nawapat siya diagpakan siya sing kamatay niya rin doon siya halom sing pagsakuto pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yan, innabita alaihi salatu wassalam nagaamay-amay tuod kato taniyo in umanib kita niyo, dain hapakaradyaan amo hindi ampunon sinallahu ta'ala pag-anyaya ini amo ning pagsakuto. Karna inallahu subhanahu wa ta'ala, biyabaitaan kita niyo asal halom sing Quran niya mahamulya, biyabaita kato asal sinallahu subhanahu wa ta'ala, piyatarang piyasawa, kato sinallahu ta'ala, indusa sing pagsakuto fa Allah, bang miyabot imano siya pakamatay niya halom siya simpagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala wala siya nakapagtawbat diagpakan siya sing kamatay niya sarta nawapat siya rin doon na pagsakutuhan pa Allah ta'ala di siya ampunon. Qala Allah inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunnal tuli Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunon impardusahan si mga manusia nagsakuto dimihilimbang hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna mga kamaasan, bang natudihilan, makna impag-anyaya, long si mga sila ahlul ilm, impag-anyaya ini, imakna niya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Hibutang mo inhambok parkala, doon habukon bubutangan niya. Impagtawag sinhinang yaun, wala mo biyutang doon habubutangan niya impagtag kanya anyaya. Dahil na sabab yan, impag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, imbubutangan niya intag mustahak kanya tunggal in mahasut si mahatinggi Allah. Wayroon mapatut sumbahon pagtag-ipunan, sujuran, rukuan si manusia, pangayuan niya dua pagtawakkalan, pagsumbayan, iban sing kabugaan, buat malingkan tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in uno-uno katan ibadat pialing si manusia, maruwaing din ha Allah ta'ala, nakahinang siya sin pag-anyaya sa lago-lago. Ang kanin Luqman, Al-Hakim, hawak tuman, biyaytaan niya in anak niya, ayaw kau magsakuto, karna in pagsyirik in siya ini sa lago-lago kaanyayahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakabtangan si Luqman ha anak niya long niya ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sabab bunnal tuudlong si Luqman pa anak niya, o kau anak ko, ayaw kau magsakuto hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bunnal to din pagsakuto, impagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan mo siya limbang hapag ibadatan pa Allah ta'ala, ini sa laggo-laggo pag-anyaya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa na mga palanggungan haagama sin Allah, impag-anyaya amo insyabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di niya ampunon bang yaun nahinang sin Muslim nag-iman nagmabuga pa Allah, Muslim siya sakali nakaminsan sadya siya nagpangayo pataw miya matay, nakaminsan sadya siya nagtawap pa mga kakubul-kubulan, nangayo pa mga taw miya matay, atawakan nagtawakkal marugaing din ha Allah, miuga sila sing kabuga wajib marugaing din ha Allah, iban sin nagtawakkal sila marugaing din ha Allah ta'ala, ingkatan ini mga palanggungan ha agama sin Allah, inangayo kaw marugaing din Allah, kaning pagdua ayaw ibadat siya, impagtawakkal ibadat siya, pialing mo yaong maruhaing din na Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon sa lago-lago pagsakuto, mahinang yaon sabab, hikalubusin ibadat mo, hikalaraksin amal ibadat mo, la ilaha illallah mga kamaasan, mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, kanuman tahon kaw nagbasa Quran, kanuman tahon kaw nagsambahayang, kanuman tahon kaw naghadji, kanuman tahon kaw nagibadat, kanuman tahon kaw rimuko simujud pa Allah ta'ala, nakaminsan sa jadihilan min Allah ta'ala limbang hapag ibadatan kaniya, nauusyad to katan nalarak nalumo, nagkalawa katanin amal ibadat hinang mo, nayuslisid to katan mga palanggungan haagama sin Allah.
Karena mga kamaasan, in Allah subhanahu wa ta'ala na may takatu tanyo halom Quran. Bangsaw pa na magsakuto kita, dumihil kita limbang hapag ibadatan pa Allah ta'ala, larakun niya katanin ibadat ta. Qala Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bang magsakuto im mga manusia hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsakutuhan nila rin doon na tauhidul rububiyya, pagsakutuhan nila rin doon na tauhidul uluhiyya, pagsakutuhan nila rin doon na tauhid al-asma was sifat, inkatan amal ibadat sinhambuk muslim, misan pa siya po ang tahon nag-amal ibadat na uusyad tukatan biyatal liyarak sin Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadat niya. Hakaywanan pa ayat, kana inya rin ayat ini mamaytai, amo pa kaing kitahat sa manusia muslim na hinang kahinapusan ummat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inwayroon siyang gupan sin Allah ta'ala biyaitaan, amo in biyaitaan sinamoy pagbayta, asupaya kaingatan nila yung pagsirik sa lago-lago hikalarak sin amal ibadat nila sambil in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, walaqad uhiya ilayka wa ilal ladhina min qablika. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan si mga umat na kauna, kanabihan na kauna yadto katan, na uus na yadto sila biyaitaan, pianaugan Quran, biyaitaan sing kasara-saraan, bangisoy mapatut nila sumbahon, bangisoy mapatut nila pagtag-ipunan, bangisoy mapatut nila pangayuan dua, day na sabab yadto pialing nila marwaing din na Allah Ta'ala, na day na sabab yan, in Allah Ta'ala biyaitaan nin Rasul, in mga nabi na kauna, bakas na pirahan wahi, bakas pirahan hukuman sara, bakas biyaitaan sin pagtag-ipon nila tunggal pa Allah, biya sin kabay ta'maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na in Rasul biyaitaan si sin Allah Ta'ala, la in asyrakta, in yukhatab sin ayat, dain doon halom sin ayat ini, amunay Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa biyaitaan si sin Allah Ta'ala, bangsaw pamaya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini kau magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, tantutuod ba talon na mo in amal ibadat mo. Larakun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amal ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsaw pama in siya, dumihil limbang hapag ibadatan pa Allah ta'ala. Ampay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayroon siya nakapagsakuto, misan hang sulag uno-uno pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yan, bihadto na in kaagi-agi sin Allah subhanahu wa ta'ala panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan da siya, biyandaan da siya sin Allah, bangkaw magsakuto ya Nabi Muhammad, dumihil limbang hapag ibadatan kako na Rasul siya, biyaitaan siya, in ikaw ba talon na mo rin amal ibadat mo, bangkaw nagsakuto kamo, nagsakuto ka kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa gawa mga kamanghuran, mga kamawmaasan sin ako, fa kayfa bik, biyad diin nain ikaw, ibiyad diin nain ikaw, amo indi atin larakun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-amal ibadat mo, misan pa kaupyuan tahon nag-amal ibadat, bang dihilan min Allah ta'ala, hambuok sadya hang tingian sin pagsirik, syirkun akbar, dihilan mo siya limbang hapag ibadat fa Allah, mahinang niya unsabab iwan tiranan hikalarak iwan hikaluwo sin amal ibadat mo. In hambuk alim dakula din ha mga ulama maingat magtafsir sing Quran di kan Ibn Kathir rahimahullah, in akiniya al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibadah, in mga piapanjari habaw sing gumi biya sinasabot sin Allah ta'ala halom sing Quran niya, alladhi ja'ala as-samai binaa wa anzala minas samai ma'an fa-akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. In mga piapandari sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pianaug na rin hakata din hataas sin langit, naghinang piapandari sin Allah ta'ala pitong lapis langit, yaun kikita mo in langit hataas, sartaway nung kawakan muhag, amin tumuko kaniya, sartalong sin Allah ta'ala nagpanaug pa sa tubig din hataas sin langit, gimuaing katumbo-tumbuhan din doon hababaw sing gumi, kana hipaglagi hipagridjiki kato tanyumano siya,
habihan ning kaari-ari, inamin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya panjarihan kita ni singkatan, mahinang niya untanda, insiyaray mapatut sumbahun sing kita, pagtag-ipunan sing kita, rukuan iwan sujudanta, iwan sing pangayuan ta dua, sa piyaling tamaruhaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala, ando mga kamaasan mga palanggungan haagam sin Allah, intag mustahak da sin ibadat tunggal kaniyara. Mapatut da sumbahun rukuan sujuran pangayuan dua si manusia tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala, di tuudin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya pagsirikan niya hang sulag uno-uno, di siya mabaya. Dahil sabab yan, amuyaw ning panagnan siya but si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pag anyaya, di ampunon siya Allah ta'ala, bang diag pa kanin manusia sing kamatay, wayroon siya nakapagtawbat, din doon hapagsakutuhan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa, amuna yung pag-anyaya long sin Rasul, amuna yung pag-anyaya la yagfiruhu. Pag-anyaya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ning pag-anyaya awil ampunon sin Allah ta'ala. Ini long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya na ining pag-anyaya amin fadhulmu abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih. Amuna yung pag-anyaya sinipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, halalabayan sin pagtinggal niya, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halalabayan sin pagtinggal niya sinibadat. Karena diyan na sinagi ko kanyo, long si mga sila ahlul ilm, ima na sin dhulm, hibutang minhambok parkala, doon habukon bubutangan niya, na ikaw o kau manusia, piyapanjarihan kau sin Allah ta'ala jasad, hinangan kau sin Allah ta'ala sarayaw-rayaw baran, amu in jasad, yaun doon kay min kakusog, yaun kay min salingkat-lingkat, kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadihaning kaagi-agi, in kapapanjari kay mo si mahasut si mahatinggi Allah, aw maksud may takaw pia panjari, aw maksud may takaw pia aun di hababaw singgumi. Dahil na sabab yan, buta nga, in kabuhi mo, maun pamaksud bang haw numapatut hibutang min kabuhi mo. Karena in ikaw imaksud sin Allah ta'ala piya panjari ikaw magibadat kaniya magibadat tunggal kaniya haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni illa yuwahhiduni buat malingkan insumbahun nila ako tunggal long sin Allah subhanahu wa ta'ala imaksud sin kapapanjari haji niwan si manusia in sumumba sila, in sumambahayang sila, muna-muna in sumaksi sila, hangan sin Allah ta'ala, wayro mapatut sumbahon nila maningkad tunggalin Allah ta'ala, sumaksi sila pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad in siya ipon ni wadaak sin Allah, ampa nila hitindogin sambahayang 5 waktu, ampa sila umungsod sin zakat, ampa sila magpuasa sin bulan Ramadan, iban si maghaji sila, bang dumatong in bulan paghaji, bang nila karausan. Dahil nasabab yan mga kamaasan, mga palanggungan haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala, yani maksud may takita piyapan dari sin Allah. Magtag-ipon tunggal kaniya, huminang simpyar, daakan niya halong sin Quran, daakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinaun tabangunin maksud sin kapapanjari kato, hibutang tabangunin, bubutangan may takita piyapan dari sin Allah ta'ala. Sabab ang karuhi sin manusia, wala niya biutang doon na maksud sin kapapanjari kaniya, nag-anyaya siya singgin hawabaran niya. Nag-anyaya siya, singgin hawabaran niya. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, di siya manganyaya ipon niya. Wa ma rabbuka bithallamin lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala, inna may takatu tanyo. Wa ma rabbuka bithallamin lil abid. In Allah subhanahu wa ta'ala, di siya manganyaya mga ipon niya. Akaybanan ayat walau mithqala dharrah. Misan pa biya lagwa hanglok. In Allah subhanahu wa ta'ala, di niya anyayahun in mga piyapanjari niya. Ang panay na Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisipat siya sinsipat kaadilan. Biyayta niya halom sing Quran, biyayta niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di siya mabaya sing paglaog, di siya mabaya sing pag-anyaya. Karena inyaw hiyaram niya paginhawabaran niya. Biya sinasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hadithul Quds, biyayta si Nabi na to alaihi salatu wasalam, ha ummat ini, unin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inagi sin Rasul, inagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayta ka ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, o kamu mga anak sinapo Adam,
Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, impag-anyaya ini, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, paginhawabaran niya, inni haramtu dhulma ala nafsi, bunal tuudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyaram ko, impag-anyaya, dain di hagin hawabaran sin akulong sin Allah ta'ala. Haram Allah ala nafsihi, fa kayfa bik? Hiyaram sin Allah ta'ala, impag-anyaya, roon hagin hawabaran niya, kana di tumo pa sipat niya. Karning sipat niya, sipat kaadilan. Timindugin langit, iwan silupa sahab sing kaadilan niya. Yari kau bihaun hababaw sing gumi, na manaw-manawan. Yari kau hagin lupaan dunya, sabab sing kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab ya mga palangguhan haagam sin Allah ta'ala, imapatut hinangun sing kita niyo, insuway na to hinangun bangun imaksod sing kapapanjari kato. Karena, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyaitan sa sin Allah ta'ala, yung pag-anyaya ini, sa lagbo-lagbo ini, haram, hamanga manusia hinangun sin sila. Kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala nun hadithul quzamun na talusin hadith, waja'altuhu bainakum muharraman, hinang kung pag-anya yun hantaran yung haram siya. Haram, fala tazalamu, ayaw kamu manganyaya. Ayaw kamu manglaugi, ayaw kamu manganyaya. Ayaw kamu manglaugi, pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinangun nyo in tuminggal kamu si sambahayang, tuminggal kamu si pagzakat, putnawan kaingatan yung hukuman si pagzakat, wajib. Pia wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga taurayahan. Hitukbal hamanga sila taw miskin. Hamanga sila makaraus mamua sa simbulan Ramadan. Hawairun udhur nila udhur syar'i. Diak sila mamua sa habulan Ramadan. Wajibin hukuman niya. Sa wala kau namua, sa wala kau miya kadaraakan sin Allah. Wala muhinang imaksud sin kapapanjari kay mo. Iban sin paghaji. Bang mukarausan dakon ko sin Allah ta'ala tumindog. Sin rukun Islam 5. Day na sabab ya mga kamaasan mga palagwan. Hakam sin Allah. Wala muhinang imaksud sin kapapanjari kay mo, impagtawag sing kabuhi mo nang anyaya kau paginhawabaran mo. Kanin Allah ta'ala hiyaram ning pag-anyayari sa mga anyay ipon niya. Biyayta niya kato halam sing Quran, lilay niya, hialulay niya, piyatarang piyasawan niya, bangun maksud si manusia, piyapanjari niya rin hababaw sing gumi. Insubay sila mag-ibadat pa Allah ta'ala, tumunay sindaakan, lumayo simpyang langan, hasupaya mahinang nila imaksud sing kabuhi nila. Nabang wayroon muhinang maksud sing kabuhi mo riha dunya, timinggal kau sindaakan sin Allah, imadlaw na sadya, dimum na sadya, imay na at himap, miyabot na sadya mahapon, indum miyabot na sadya adlaw, inadlaw miyabot na sadya indum, inikaw yaun kaw, halom sing kasarapan, kumaun mino magusaha, manawrin si may na at muy sindum, wayong pag-ibadat pa Allah Ta'ala, wala muhinang maksud sing kapapanjari kay mo sin Allah, inhinang yan, intawag ka niya yan pag-anyaya, nang laog kaw paginhawabaran mo, nang laog kaw pabaran mo. Dahil na sababyan mga palanggungan, haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala, mga mahasot, maamoy mga kamaasan, amin lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, impangatayan sing kamu, bangman inimatay ma sing kamu ipatumtum, di halom sing Quran mahamulya, iban sin hadis sinabi nato alayhi salatu wassalam. Kana mga palanggungan haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala, inikatuni amin syabot sinabi sallallahu alaihi wasallam, pag anyaya la yatruku, fa amma alladhi la yatrukuhu, fa dhulmun nas, ba'duhum ba'd, hatta yuradda ba'duhum ala ba'd. Siya na kuno iniing pag-anyaya, amuin pag-anyaya, hilabay siya pag-anyaya hamano siya. Usim pag-anyaya si manu siya yung pahambok din kanila, mag-anyaya yung kaybanan din kanila. Halalabayan sinuno, halalabayan sinamuin magdupang siya pagtimbang, manganyaya siya. Magdupang siya pag-usahan niya, magdupang siya pag-usahan niya, magdupang siya pag-amin na pagtimbang niya, atawakan manlimot siya tao, manumbi siya tao, manglampas siya manusia, mamuno siya manusia, manumbi siya manusia, ingkatan yaun, amuin, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala rin doon hagin hawabaran mo, amun huminangkaw patay manghud mo, amin sabab hikaanyaya mo patay manghud mo, hiyaram yaon katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yan mga kamaasan, impag-anyaya ini amin ni makabuka, pag-anyaya ini si manusia, papagkahinya manusia. Kana kitaan niyo, hinanganyaya, namuno kaw manusia, nanganyaya kaw manusia, nang dupang kaw manusia, nang dupang kaw hapagdarang, nang dupang kaw hapagtimbang, nang dupang kaw hapag-usaha mo, nang dupang kaw din doon hapagkahimo,
namuno kau manusia, nang lampas kau manusia, ingkatan yaun nangan niya kau patay mahud mo, pahambuk manusia. Dahil na sabab yan, impag-an niya ini kabugaan ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana intanda simbuga niya, piya kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakatan sahabat niya, bang biad dining kaadilan niya, sarta hasupaya kaingatan kamatanan sin sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang biad dining kaadilan si Rasul, bang biad dining kaadilan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misaning kasahabatan niya katan, wayroon nahinang sin sahabat kaanyayahan maun pa Rasul at awakan in Rasulullah iman niya madto pa mga sahabat niya sa dalamhayan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miadtura pakatawran si kasahabatan halom si masjid piyon sila katan ampa sila biyaitan habipon Nabi sallallahu alaihi wasallam mawapat inagi niya o kamu mga ya ayuhan nas o kamu mga manusia panawag-tawag si Nabi sallallahu alaihi wasallam before sing kawapat niya long niya o kamu mga manusia hisusuring kaniyo, inakawa ko yung pangalta niya, at awakan naanyaya ko siya, kaya naugan ko siya, roon nakahauno-uno na labayan, doon nalimot sila, natumbi sila, at awakan nauno-uno na sila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piya mahalayak na pa mga sahabat, hisusuring kanila yung naanyaya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hisusuring kanina naanyaya kulong si Rasul, falyaktasu minni, hati ni haadlaw yaon nagpamahalayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bang na anyaya niya na biao magkisas kita niyo bang sa upamaon na kawa ko alta niyo yarin alta ko kawaan niyo bang sa upamaon din kanyo na anyaya ko dihad to pya mahalayak si Nabi sallallahu alaihi wasallam na wayro misan hambok sahabat tumindog mamayta in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakas nang laog kanila nanganyaya kanila wayro umisan hambuok doon na ni Rasulullah na nawag-tawag kanila mang hisyo aw nahambuok tao sahabi timindog si mayang silima na lang nga ana ya Rasulullah ana ya Rasulullah o kaudaak sinala akulong niya talabdal kisas nangayo kulong niya sing kisas nalong niya bihaon ako mabaya kulong niya kisas pagka mabaya ako sing kisas nabi ang maghukom kita long niya kisas bagkita si mga sahabat katani ukasya amin sahabat piya ngayuan si Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud palom sin sulga makalamu kay ren hakapituan nga imo pasuron palom sulga bigeri hisabin wala azab pasuron palom sulga di na hisabun ni man azabun dahil sa abyan timindo ginukasa in sahabat katan na inu-inu long si Nabi sallallahu alaihi wasallam madhabi kaya ukasa unulongin kay mo ya ka ukasa unulongin na anya ya ko kay mo long sinukasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah o kaudaak sinallahu subhanahu wa ta'ala nakaagad ako long niya kay mo ma'arakatun minal ma'arik nakaagad ako kay mo buno hambok din ha mga buno nakaagad inukasa sa buroon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbunuan niya long sinukasa waktu man kami long na diak mo magsap diak mo magpabuntos sisapan na mo kiugdan ako long niya sintungkod mo rii hatiyan hawak to kolong niya nagpabuntol sinsapan na mo. Dahil na sabab yan mga palanggungan haaka masin Allah Ta'ala, kiugdan in Nabi sallallahu alaihi wasallam sintungkod, kiugdan in ukasa, sintungkod si Nabi sallallahu alaihi wasallam, unin agi. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala siya iniyan, ha mga sahabat niya, paggain siya Rasul pilihan pini sinallah Nabi, nung niya kawaan yun ang kisas ko, siya makagarantor kako. Why? Ang panayin sahabat katan nahiluhala sila kana sinulong nila iwan sila sa nila panabi na to sallallahu alaihi wasallam ingkabaan nila sila'y maluwak sinukasya piyag-arawan nila lang niya kamu ng kisasya niya kaukasya kami luwaki in sahabat katan na ngayon yadto ingkamatawran din ang mga sahabat labi-labi ni mga khulafa ar-rashidin in sila katan landuin lasa nila para suliban landuin suok nila di na sabib nagtangis sila, nagdangulgulig kahalan, sipat pe kita kanila si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaadilan si Rasul. Sa kita ni mga palanggungan haagam si Allah subhanahu wa ta'ala, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kahalan din kaadilan na rin sa mga nyaya, uninhinang niya, piyakat tunin ukasya paunahan. Haalupan singkatan sahabat. Biukisan niya yaun. Karena
magpalubak in Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ukasa biya sin paglubak sin Rasul hawak to sila pia buntol din dito pagsapan nila pagbunuan. Sa sahabat ini ukasa doon man siya simuok in ukasa la ilaha illallah yulinan nin tungkod sin Rasul sa buko ni maksud niya mamaus kana magkisas sila sa giulgul niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panagtangis ingkatan katilibutan sinamin sahabat din doon ha katilibut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtangis katan sila singkahalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam inukasa nagtangis gimulgul kaya pagdagpak ning ginhawabaran niya magtupagin hawabaran si Nabi sallallahu alaihi wasallam kana imaksud sinukasa imangan-angan siya lasa niya panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaba siya gumulgol pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giulgol niya nagtangis ing kamatauran sahabat dahil nasawab ya mga kamasan mga palanggungan biat tuwing kahantang si Rasulullah hangkan sambili mga sahabat imbuga nila makabuno tao imbuga nila makaanyaya manusia, makarupang manusia, makang panglaog manusia, atawakan amo mangdupang hapagdarangan, mangdupang hapagtimbangan. Kana inhukuman niya ungkatan anyaya nanganyaya kau papagkahimu manusia. Hiyaram sinallahu ta'ala ha manusia, hiyaram sinallahu ta'ala ha mga pipanjari niya katan. Di na sabab yan mga palanggungan haakam sinallahu subhanahu wa ta'ala, amo yatwin nalukat sin mga sahabat, tabiat nila. Hinang nila, hapangaddatan nila, hakabuhi nila, lugay nila buhi, singuran nila, hinang nila ang unin dimagbus, sipat doon hanabi sallallahu alaihi wasallam, lando indayaw, lando inlingka, sambirin Umar, Ibnul Khattab radiyallahu an, amuin hambuk amir simbar iman, in kaadilan niya na hinang nakura, agun bihaon nag-abot-abot in kisah, piyag kisah sing kaulama aning kahalan sinambuks, ambuk khalifa ini, nagkhalifa rin doon haula Makkatul Mukarramah, bagbiad din kaadilan niya may ta ini, sabab nakamiyagad sila madto, siningod sila madto, pasuntuan sa rayaw-rayaw, amo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaadilan nila magnakura, wayroon mabaya magutom, kaadilan nila magunahan hakauman, kaadilan nila magnakura ha kauman, kaadilan nila magnakura ha pamilya, wayroon anyayahon nila, wayroon naugan nila, mabuha sila, ang panain Umar, in Umar, radiyallahu an, hawak tuman siya dugsuan sinabululu al-majusi, pag-ingat niya manin nakadugso kanya bukun Muslim, inakabuno kanya bukun da Muslim, namudji pa siya si manglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab kaingatan niya, bagay to Muslim inakabuno kaniya, inakalampas kaniya, mahinang pagtusabab, in mahukum sila rin dito hadarat sinallah. Amin tiyawag sinabi sallallahu alaihi wasallam, paghapitan si mga sila, mga nganyaya iban sintauyan niya, amunin alkantara, in mga nanumbi ng limot ng jingki, mga namuno, nang larak sing kamaruhan sintay manghud nila, nagpasipog sing kaaywan sintay manghud nila, bias nila, biuno nila, liampasan nila, diupang nila, iyan nila, wala sila nang kamaapan, at wala nila biyali kinalta nakawa nila, nangidnap sila, nang hold up sila, haway roon naming kapatutan nila rin doon, gimawa sila alta, haway nung kapatutan nila, namuno sila, la ilaha illallah, ingkatan ini humapit din dito Alcantara. Inalkantara yaum biya hantang amuin checkpoint paghahapitan si mga sila amuin nakaanyaya man sin ianyaya. Amuin mga tao mga nganyaya man sin tao ianyaya. Doon sila katan humapit Alkantara yaun. Mahinang sabab hikatarasaw sin hambuok manusia Muslim sumod panom sulga sin Allah Ta'ala in paghapit niya rin doon. Aun waktu malusong pa sa rin doon. Hangkan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baitan kita at aduruna manil muflis. Kay ngatan nyo karangisi pagtawagon pagnganan tao na lugi. Long si mga sahabat ini, injawab nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaw lugi long niya kamo ya Rasulullah, wayroon alta niya, wayroon pilak, wayroon musamasik. Amo ya tulongin taw lugi. Long sinasulbukon bihad pintaw lugi.
Intaw lugi lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumatong siya adlaw akhirah. La ilaha illallah. Di hadun niya nagsasambahayang. Di hadun niya nagsasakat. Di hadun niya nagpupuasa. Di hadun niya nagahadji. Agun tahon-tahon ng pag-adji. Tahon-tahon ng pagzakat. Nagsasambayang 5 waktu. Dumiban sin adlaw. Nag-iibadat pa Allah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala. Nag-iibadat. Wayro nagsakutuhang sulag uno-uno. Wayro untod siya nagsyirik. Nanawhid pa Allah. Nag-ibadat pa Allah na tunay na maksud si kapapanjari kanya. Sa pag-awot niya hikatupagan niya na paul siya, nang limot mano siya, nang laog mano siya, nang ununod sintay mahod niya, nanumbi, nang jingki, nang limot, naguno pa, nang anyaya, nang laog siya tay manghod niya, nang dupang siya, nang lampas siya, namuno siya. La ilaha illallah, inabi sallallahu alaihi wasallam bitaan kita. Aw mano siya madtukan niya sumukot. Long ya Allah hikuan yan, bakas niya kubyuno hadunya, bakas niya kiawain alta kuridto hadunya, bakas niya diupang ako hapagdarangan, bakas niya kulimot didto hadunya, bakas niya kutyumbi, bakas niya kubi asing kaiwan pia mahalayak na mahadjana. Long ya Allah ri ako magrida na ang paadlaw yan na kaiwanan hadith nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam isiusin taon aw naan niya yan yari hadunya way siya nakapangay kamaapan. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haad daw yadto la alla yakuna dinaran wala dirhama, di na magmumpa at in dinar iwan dirham ipagbayad mo. In dinar iwan dirham, in pilak, in dinar iwan sin dirham mo ni pamayad mo long mo hama nga taw na limot mo, taw na tumbi mo, taw na jingki mo na to na kya nabias mo. Di habaw sin dunya atawakan mga manusia na buno mo, natakaw mo, narupang mo, na anyaya mo. Ingkatan iniwang kamurimatong naad daw akhira way mo kyatok bali mapatut hitokbal kanila way ko nakapamapan kanila sambil niyatay ko rin doon way ko nakapamapan way nagridain na limot way nagridain na tumi way ron nagridain na anyayang kyalawgan dumatong kamuhaad daw akhira manukot siya ingkarayawan simpo asa mo hibayad madto kaniya. Ingkarayawan sin zakat mo hibayad madto kaniya. Ingkarayawan sin sige pauntaw madtulong niya wakas niya kudiw pangapagdagangan hibayad na sa matto pahala sin zakat mo. Matunay sa minhambok tao hibayad na sa matto pahala sin paghadji mo. Sambil maubos katan hipamayadin amal ibadat mulong sin Nabi masi aun tao magsukot madto kay mo alkantarayad to. Mamayta fa Allah subhanahu wa ta'ala way siya nagrida. Way man hipamayad mo karayawan karna naubos na katanin sambahayang in zakat, in paghadji, in pagpuasa, in pahala katan sininang mo marayaw di hadunya naubos na piyamayad mo ha mga katawilaugan mo, iyan yaya mo, tiumbi mo, limot mo, jingki mo. Ingkatan yaun, sumukot pa sila masipa Allah. Ingkangian maksiat na hinang si mga naanyaya mo, natumbi mo, nalimot mo, katan yaun, hiwutang immaksiyat nila hiwirihil madtukay mo. Hirihil madtukay mo. Naamuyad to impiag iyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawlugi. Nadasok sing karayawan pagsakali naubos hati piyamayad niya hataw katan na anyaya niya. Nalugi imano siya bihadto hantang mga kamaasan. Mga palanggungan haagam sin Allah. Lugi imano siya bihadto hantang. Wayroon man bistahon karayawan, wayroon man bistahon kanya karayawan, hitilakbo na siya sin Allah Ta'ala palom sinapinar ka jahannam wal iyadhu billah. Magpatilibon kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah o kau nakura. Para yawain pag nakura mo. Karna bang kaunangan niya para ayat mo. Malaggoy susukutan kay mo sin nakura sin raayat mo. Dito haddaw akhirah. O kau ama. Para yawain pagdamo sin anak asawa mo halumbay. Bang wala mo hinang responsibility mo maksud na hinang ama, na hinang magtarbiya halam ko simbay, ikaw inambok nakura, wala mo piyarayaw impagtarbiya anak asawa mo. Malaggo yan susukutan kay mo sin anak asawa mo rito hadarat sin Allah Ta'ala. Yakaw anak, hinangay maksud bang may takaw na hinang anak, imagtaat ko kanina mo iwan ka nama mo katan kita nyo suway na to hibutang imaksud bang uni responsibility na to bang uni mapatut amo inhinangon sing kita nyo in imam demikian in katan ini suway sila magpaadil suway sila magsipat sin sipat kaadilan
Hasupaya sila rin makaanyaya. Labi-labi na yung mga nakura. Bang sila na hinang nakura, la ilaha illallah, in alta katan ayaw kau kumawa. Ami sandain Muadh bin Jabal, piaran Yaman, in Muadh bin Jabal, piaraman si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paula Yaman, biyay tanda yang sinabi sallallahu alaihi wasallam in Muadh. Ya kau Muadh, in ikaw yan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Humarap da kaumadto pa mga ahlul kitab. Amunin mga sila, nagulin sing kitab, o mga ulama nila. Amunin mga Yahud, iban si mga Nasara, mga Christian. Dahil na sabab yan, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maun kan Muadh, bangkaw makakadto na paula Yaman, bayta isila, Hindu isila, simpanawhid pa Allah. Sarta, bang sila nanawhid na pa Allah. Nagtaat na sila, paani ba sila rin na pagsyirik? Nagtaat na sila sin syahadatain, miagad na sila, nanaymain na sila. Baytai sila in pagsambahayang 5 waktu, piardo, piawajib sin Allahu Ta'ala, hitunay si Muslim, tiap-tiap dumiwan sin adlaw, in sambayang 5 waktu, day na sambayang fajar, sambil pa sambayang isya. Suway nila to sambahayangun, law alam si kawan, tagupat ka jam, dumiwan sin adlaw, lugay mubuhi, magsambahayang kaw. In Rasulullah bita ni Muadh, suway sila tumunay si sambahayang. Suway sila tumindog si sambahayang. Ya Muadh, bang sila nagsambahayang na, malano na yung panawhid nila, nagsambahayang na sila, miyagad na sila nagibadat pa Allah, nagibadat, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, baytai sila, wajib kanila magzakat. In zakat ini, hamanga taurayahan. O kau Muadh, taurayahan in kawa zakat, tukbalan madto in zakat, pamanga tau miskin. Ang pasabitan, wattaki da'watal mazlum. Kabuga kau sindua sintao na anyaya. Dua sintao kalaugan wallahi. Sapahan kuhangan sin Allah. Makabuga indua sintao kalaugan. Ang waktu ri pahadunya bang kau nanganyaya ng laog ng limot ng dupang. Namatay tao na muno hawayrong kapatutan. Atawakan ng lampas kau manusia. Nanganyaya kau. Bang sila makapangayo dua tay maun sin Allah. Kanabi sinasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 da'awatin la turad. In tu dua ini long si Rasulullah, la turad, di siya rejekun sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya rejekun tay maun sin Allah bang sila makapangayo dua. Impanagnaan niya long si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impanagnaan long niya, amuna in da'watus saim, amuna in pagpangayo dua sin tao magpupuasa. In tao na mo asabang siya mga dua, tay maun sin Allah, di yan rejekun sin Allah. Inikarwa wa da'watil imamil adil, iwan sin dua asin nakura adil. Hambuk imam, adil siya yung sifat niya. Nakura, adil siya yung sifat niya. Bangkaw adil, la ilaha illallah. Bangkaw nakapangay dua fa Allah, tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, in dua mo. Inhikatu wa da'watil mazlum. Amo na in dua sintao na anyaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mayta, indua asin taunaan niya yatay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya mamung ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sambungan siya magtuisin Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, la ansurannak walau ba'dahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mayta kaku iban kaymo. Indua asin tau kinaugan na anya kabuga kau yakaw nakura. Kabuga kau yakaw kerihilan amuin kawasa. Wala mo tiyunay nanganya yakaw haraayat mo. Atawakan nang limot kau manusia, nanumbi kau manusia. Atawakan nang lampas kau, namuno kau manusia. Once na yaon nakapangay dua ay mga naanyaya mo,
Wallahi mga kamaasan, mga palangguan hagam sin Allah, Rasulullah, inallahu ta'ala sumambag sin doa sin tao na anyaya. Long sin Allah, wa izzati wa jalali, hasabab sin katinggihan kamahasut si mahatinggi sin Allah, kalagguan kulong sin Allah ta'ala, la ansuranna tantutuod, tabangun ko intaw na anyaya. Walau ba'dahin, mga palangguan hagam sin Allah ta'ala, tabanguntud sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan pa'y na anyaya kafir. Long mo sokat kafir, liaugan mo, bang siya makadua, makapangayo patuhan. Di tayo maun sin Allah ta'ala yung doa niya, in jawab, tayo maun sin Allah ta'ala yung doa niya. Bang siya makapangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sinasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith na sahih, long si Rasulullah, da'watul mazlum mujabatun walau kana kafiran. In dua, sin tao na anyaya, tatay maun, misan peng kaunan niya kafir. Da'watul mazlum mujabatun walau kana kafiran. Misan peng kaunan niya kafir, taymon sin Allah ta'ala yung pagdoa. Indoaan niya bang siya kalaugan, bang siya naan niya, bang mo siya liyampasan, haway rong kapatutan mo. Labi na, long mo kafir da bunuun ta, haway roon kapatutan tugot sin sara, manjari na bunuun ng kafir yaun. Way roon na may tain sara, manjari na bunuun ng kafir yaun, lampason kawaw nin alta niya, sa biyuno mo haway rong kapatutan, inhukuman niya to haram da siya. Ang panalong sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisin kibaita sin Imam Bukhari, long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith yaun, wa huwa hadithun sahih, long si Rasulullah, man amana rajulan ala damihi faqatalahu fa ana bari'un min al-qatil. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangin manusia dayang diupang muliaugan mo, diupang mo sadya siya, doon man siya halawman mo, roon man siya nakakamakay mo, roon man siya miyagad kay mo, biyuno mo siya, yasag mo yung dugo niya, piyatay mo siya, la ilaha illallah in Rasulullah na muasim pakaradyaan ini. Faana bari'um minal qatil. Wa in kana maktul kafiran, misan pem biyuno yadto kafir pulpulan. Rasulullah na muasim pakaradyaan mo. Ayaw ko musus na mo kafir bunuon na, baga kafir da siya mangwayroon tiyukot sin sara bunuon siya. Anya yan sa laggo-laggo. Long mo tao jahulaka pa Allah lari. Intaw jahulaka nasabot na sabsin Rasulullah. Amnong si mga ulama afjarun nas. Labing ka jahulakaan nila. Fajir. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga fajir inibang liyaugan. Ang panakapayadua fa Allah. Da'watul mazlum mustajabatun walau kana fajiran. Indua sin tao kelauhan. Mga kamaasan tao na anyaya. Tay maun bang siya makapangayo awak to siya na anyaya, misan peng kaunan niya tao jahulaka. Fajir, tao magmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno kau ya? Di ko mabuga. Hadwa asin tao na anyaya, kabuga kau. Kana anna da'watal mazlum, mujabatun la mahala. La mahala mga palanggungan haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon na sabab yan, suway kita umanib. Din ha mga doa. Malimot mo yung tao, matumbi mo yung tao, majingki mo yung tao, kalampasan mo siya, matakaw mo yung panyap niya, at awakan matakaw mo, mauno-uno mo, ahlalabain si pag-anya mo, hamano siya, inyaun katan, may nang nyaun sabab, hikalugi mo, hikalusong mo, haddaw akhirah, iba ni kabinsa na mo diha dunya, ang pintaw mga nganyaya, zalim, az-zalim, la yuhibbuhu Allah, di inallahu ta'ala mala sa hataw mga nganyaya. Tao mang lalaog, tao mga nganya, di kalasan sinallah, parman sinallah, innallaha la yuhibbu zalimin. Di niya tud kalasanin tao mga nganyaya. Intaw mga nganyaya, la yahdihillah, di panduan sinallahu ta'ala paran mabuntol, di hidayatan sinallahu ta'ala. Di hidayatan sinallahu ta'ala. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Parman sinallah. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Dinapanduan paran mabuntulin tao mang lalaog. Tao mga nganyaya. Parman pa sinallahu ta'ala in tao mga nganyaya. Yu'adzab fid dunya wa fil qadar qabla al-akhirah. Siksaun siya ripahad dunya sa milalom kubul niya sa milituhad daw akhirah. In tao mga nganyaya. Siksaun sinallah in tao mang lalaog. Hangkan na yadtul yaram niya to. Wa ja'altuhu bainakum muharraman.
Hinang yung pag-anyaya inilong sin Allah Ta'ala. Hantara si manusia katan. Haram. Fala tazalamu. Ayaw kamu manglauhi. Ayaw kamu manganyaya. Ayaw kamu manglampas. Ayaw kamu manganyaya. Ayaw kamu manglaog. Karena hiyaram yaun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palanggungan haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amu yadto. Imbiyayta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin Quran niya mahamulya. Kana suway na to yadto araron. Suway na to yadto hinangon. Bang uning katanda akan niya. Iban suway na to halian. Iban aniban. Ingkatan tiyang langan. Sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaning pag-anyaya ini. Way ruuntod kasalamatan sin kauman sin hula. Sin halombay sin baran mo. Bang kau nang anyaya. Bangkaw ng laog. Bang muhinang ginisan din sin pag-anyaya, amin siyabot, sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin to ginisan yadto. Ha? Sa nanawhid na kawin ako nagsirik, nag-ibadat na kawin ako nanganyaya paginhawabaran mo, sa yung problema, nanganyaya ka papagkahimo, nanganyaya ka pamanusya, nang limot ka, nanumbi ka, nang jingki ka, unin hinangon sa ikaw mga kamapan na natumbi mo. Mga ko kamapan na limot mo. Mga ko kamapan na jingki mo. Nalimot mo na tumbi mo na pitna mo. Suway ito pangayuan kamaapan katan. In mga tao na kawaming pangalta nila narupang mo sila suway mo hiwalikin alta madto kanila. In mga utang mo ay mo biyayaran aun alta mo sa di mo hiwayat matawd si mo sa malisok ko magbayad. Bayari. Sa mabuga ka arakala delikado kritikal inibadat mo. Mainang sa mabikata raso si pagsud mo palam sin sulga. Bang man mga kamasan may nang ito parsababan. Amo ni kasalamat sing ginhawabaran sin kita niyo di naman hadunya. Halong kumul sambil faadlaw akhira. Impatumtum yadto. Mahinang na to yadto ilaw. Padduman sa rayaw-rayaw. Hakabwi sing kita. Insuway kita umanib. Din ha mga pag-anyaya. Amin syabot sinabi sallallahu alaihi wasallam ini. Labi-labi na yung pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lago-lago pag-anyaya. Iban sin pagtinggal mo. Sin sambahayang o kaw inda o kaw uto. Impagtinggal mo sin sambahayang yan. Impagtinggal mo sindakan sin Allah Ta'ala pag-ibadat, naglaog ka, nag-anyaya ko sin ginhawabaran mo. Biyang pagtawbat ko pa Allah Ta'ala, ayaw pa abuta, dumagpak in kamatay roon, kay mo ay ko si mambahayang. Narangimano siya na wapat ha pagtinggal na sindakan sin Allah Ta'ala, di kita sa mumus o sumukom ka nitaw narka. Kanalong si mga ulama sinahalusunna wal jamaah, ini akida sinahalusunna wal jamaah, bangin muslim, way nagsyirik pala na nauhid kanya, way nakapagsakuto, sarawa, in siya timinggal sindaakan sin Allah Ta'ala, timinggal sin piyawajib kanya, nalong si mga ulama sinahalusunna wal jamaah, hukuman kanya, mang siya nawapat, way nakapagtawbat, tahta masyiatillah, din doon siya pagbayat sin Allah Ta'ala. Doon nakasiksaon siya, may ta siya siksaon, sabab sin pagtinggal niya sin sambahayang. Siksaon siya sabab sin pagtinggal niya sin sambayang kana mo pa kandi siksaon intaw timing kasi sambayang walaw po ni magsambayang nagpail-pail sin wakto way timunay sin sambayang hawakto niya siksaon da sin Allah Ta'ala. In mga taurayahan mataw din alta nagpundo sadya sin alta nila ng bangko. Nagpundo sadya sin musa masik bulawan nila halom sin pamaymay nila. Way roon di mihil zakat ha mga tao miskin. Nando kailong tao miskin na wapat nagkamat ahon di na makakaon sin gutas sin hatdi way makaon. Way roon dayang nagzakat in mga taurayahan na mga tao miskin. La ilaha illallah ununing kahalan sin tao miskin ini. Ununing sabing kahalan sin mga taurayahan dumatong padlaw akhirah malagun siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malagbuin siksa ang mga taurayahan di umungsod sin zakat. Sabab may ta, inalta yaon, bukon kay mo, imaksod yan, biyutang kay mo sin Allah Ta'ala, kana umaksod yan, biyutang kay mo sin Allah Ta'ala, alta, tukbala yung maksod bang uning maksod sin kaon sin alta. In zakat yan, iyan suway mo itukbal, kana ipanut siyan sin alta mo. Nabang yan di mo ipanukbal, in alta, amuin suko, ipanot si sinalta mo, muwajib suway sa zakatan, suway mo itukbal ha mga tao miskin, suway mo higwa, inalta mo, ha, inamin alta mo, miyabot na siya patupungan, di mo siya irihip, di mo siya itukbal ha mga, amin, tagkapatutan, tukbalan, sin zakat mo, hitaw mo sadya, hitaw mo, misan miyabot na inisab, miyabot na haul, miyabot na wakto niya ipagsazakat, wala ka imungsod sin zakat, ipamilin sayan kay mo sin Allah talahad law akhirah. Kana wala mo hinang, imaksud sing kapapanjari halta. Wala mo biyutang imaksud nang naugkaw halta mo. Yan yaya mong ginhawabaran mo.
Sab nagtinggal ko sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan mga kamasan, mga palangguan hakam si Allah subhanahu wa ta'ala, indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sinamo yung pagpamay-amay niya, haipon niya yung lumayo din hapag-anyaya, damikian bihanday sa amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagbanda, nagbaita, kato sinsuay kita magpaadil, biya simpya kita niya mga sahabat, sabi na hinang kisah zaman ini, hinang kisah na yan, nagkabaktula ka kita man kita na magbasara, in kaadilan si Rasulullah, kaadilan ni Umar, kaadilan ni Abu Bakar, kaadilan si Uthman, kaadilan si Ali, ridwanullahi alaihim ajma'in, kaya ridaan sila katan sila Allah subhanahu wa ta'ala, in sila inikatan, di mabaya mang laog, di mabaya mga nyaya, di kita nila rin pa mga sahabat nila, pa mga raayat nila, bang biya din yung kaadilan nila sa amiyot yung kita nila ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakaw nakura na kawalam kauman, nakura na kawalam masjid, nakura na kawalam simbay, ibut kay mo, dahain kasipat sinsipat kaadil, dahain pagsipat-sipat kaadilan, sa delikado kauhaad daw akhirawang wala mihinang may maksud mo. Di nasabi ang mga palanggungan, bang manini magmumpat, patumtum sinhamok manghud niyo, muna-muna, di hagin hawabaran sin ako, mahulimon kanyo katan, bang manini magmumpat patumtum ini, bang manini hati niya, tungbasan ka to sin Allah Ta'ala, haddaw gana-gana, amin addaw rin na magmumpatin alta, iwan sin pilak, iwan sin anak, misa pabiyad din nilamuin kawasan nila, misa pabiyad din pangalta nila, tawakan pagdaya nila, rin at magmumpat katan, buat malengkan amuray magmumpat, impag-ibadat, sawa sa impangatayan mo, hapanawhid pa Allah Ta'ala, may pagsyirik, timo na sindakan, nalimot, simpyang langan niya, di nasa wabya mga kamasa, mga palangguan hakam sing Allah Ta'ala, murah-murahan, benasin sambat, kapag balikan sing kami, bang man ini suminup impatumtum, palam simbigi jantung sing kamu, iwan labi-labi na dumagbos pagin, hawabaran sin nagpatumtum ini, na insyaAllah Ta'ala rin nasadya patubtubon sin kami, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.